Bacut nan penggah dengar nan kisah tentang di Nabi Rasul Mustafa pilihan Rabbi yang Maha Esa. Nabi Muhammad Rasul pilihan yang ketauladan umat manusia sinan keasai banu janjongan nepejut alam langit ngan dunia nepejut alam langit ngan dunia. Ya Rasulullah ya Habiballah Nabi Muhammad ana Abdullah ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Tanggai 12 pengasenanyan lahir janjongan kena udonya di kota Mekasinan lahiran dalam kalangan Quraisy mulia. Lepas tak sedih hudib di Nabi kata le abi masalam kandung nawaba Allah ayah di Nabi katroba janji Allahu Rabbun. Ya Rasulullah ya Habiballah Nabi Muhammad ana Abdullah ibunda Nabi Siti Aminah lahir di Mekah tanah mulia. Padi ayah geturihana umunan tundi Rasulullah hendak pa Allah sakit di poma hana trik sakit wafat Aminah dengan le ayah kata lampoma wa telepan ton umudi Nabi meninggal janji yang tak cinta tinggal dunia
tinggai na